Motle dumela hohle mo ka bangoleng teng. Radio Kgotjheletsaneng. Nna ka lebitso ke Mabotjho. Mamedi motle na tsebeletso hopola hore Jesu ke morena. Maemo a dumela kapa a sa dumele. Ka ho jwalo, mamedi motle na tsebeletso ke la ka tsa re ho wena fela re utlwile kapa re utlwile tse ding tsa ditaba. Hona le ntwe ke nahanang hore ntate Mokoto le nna ke bue mona ke na lo a tshwara mananeo empa ke hlokometse hore lenaneo le nkimelang ka ho fetisisa ke la ho bua le motho ya hlekefeditsweng, mme ke batla hore batho bana ba ileng hore ba fitile mona ba hlekefeditswe ka peto ka nnete ebile mananeo a boima haholo ha re tla tabeng tse jwalo, empa ho tla loka. Ka maholo ka metapelo wa ka ha re lebue wa fe ke utaba ba re motlana tsebeletso tsatsing la ka sheko he lenaneo le tlo tsamaya ka mokgwa mong e ka nna ga re o fapane go ya ka mokgwa ka nna ngwa ba tlaetse ka teng, empa he lebo haholo Jesu ke morena, maemo a dumela ka pasa dumele modimo wa araba jwale ka o tshwalo mamedi motlana tsebeletso ke la ka tsa fela ke re wena tsatsing la ka sheko re na le moetapelo wa rona ka kwano Morutimali veda vele ka mohale kae re phetse nga utlwa wena ha re lebohe amen re a leboha finally ya bala etsahala nako ke ena modimo wa rabezo teng modimo o sebetsa ka nako ya hae. Yes sir. Hona le clip ya hao ne ke utlwe mo lore ha re rapedise Morutimali to come forward lebaka ke lena re utlwile ha sa le Rivers of Living Waters Ministries, Right. and then ntho yeo ila bula haholo di channel in terms of baruti ba bangata bao next na contact tsa bona ba la mfounela ba utlwa hore ke tswile ka ra Rivers of Living Waters Ministries. Baruti eleng hore ba tsamaile leeto la boruti le ntate wa ka eleng hore le yana ke Archbishop Mali, eleng hore ba mo hlompha haholo, Yes. ebile ba ya morata haholo, ba ntjwetsa le ka tsela eo na ba le bohloko ka teng ha ba utlwa hore nna ke Rivers of Living Waters Ministries. Ba ntjwetsa le ka pelo ya ntate wa ka hore le yona ne le bohloko haholo ha ne ke le kerekeng eo ya Rivers of Living Waters Ministries. Ho bona batho ba re ke tlholo na ba nrapedisa ka baka la hore family ya haheso ya tsejwa haholo, le nna ba ya ntseba haholo, empa na ba le bohloko hore nna ke siya ya haheso kereke ke lo serva ho ya ni ya Rivers of Living Waters Ministries. Empa ke le thabo he handa te modimo a arabile ebe le hore ka jeko ke tswile ntse ke phela, tswile ntse ke le ntho ena batswadi baka na ba e rapelletse ho modimo hore bana ba bona e bontho eo le thapelo he tsa ba mamedi di utlwahetse ka baka la eng ha ono bua mantswe yao ke a hopola ka hara VUT FM ha ne ke qala ho introduce Bishop Zondo. Our listeners were not happy, balang engage ba bua le nna ka ba jwetsa ka re guys hopolang Theta FM ke radio station, VUT ke radio station. Yes. If ho ka etsahala ka bona ntho isn't right ka Bishop Zondo, trust me, I will come back and tell everything. Kare empa for now guys, hopolang ke radio presenter re mo ho fana ka platform of which ntho tse ding ha jwale ha re tsebe next what is happening. Empa ka tsatsi le leng let's hope modimo o tla re bontsha ho baneng re kene ka hare ho Rivers of Living Waters Ministries kapo ho baneng re la alawa hore e tle ka hara VUT FM ka nako e leng hore ka hara van mollo no tuka. O so titsitse mona taba ya hore na
ha ka mgo ke mametseng ka teng so thitsitse ka motho so netefaditse hore o tswile ka ro Rivers ha ke sa leyo ka hara Rivers of Living Waters Ministries, ha ke sa kopana le Bishop Zondo, ha ke contactane le yena, ha ona mo ke kopanang le yena ko teng. Alright, re tla bua rena o tlile jwang mohlomong ha re tle re qale mona ke a utlwisisa hape sontso o toboketsa taba ya hore o ila ba teng wa mo fa platform ka tsela la mothusa a ke re qale mora ho tlile jwang hore Bishop Zondo abe atle ho lona kapa ho wena mohlomong jolo ka re ke be ke shebisa fela ka ho wena jolo ka sebohodi hore tate Mali ke hloka platform e etsaetse ka tsela e jwang wa ke a opela ke ka 2012 kana go tabane di chesa ska ha o tsho ntate Mokotwana tlile ka taba tsa hae tsene di bua kgahlano le Bishop Zondo tse bontshang gore Bishop Zondo wa lawyer e mehlolo ka ofela ho tlile jwang wena o bobe o bo fane ka platform ka tsela eno di ke ntse tsa etsetseng ka tsela e jwang ke a leboha ntate ke lebohele ntate Modimo ya lehodimong hamphile this opportunity ho tla sebakeng sena hobaneng o la ntumella hore ke tle ho lona. Ke leboha le baruti bao e ke la ba kopa re please pray with me hore Modimo mfe direction hore ke yena radiong eo o tshwantseng ke lo bua ka bophelo ba ka le Bishop Zondo na. Okay. And Modimo ang araba, Modimo a ba hlonolofatse le di spouse tsa bona because e ne le baruti le basadi ba bona le maphutheo a bona. Ho etsahetse ntho e tjena ntate e ne le 2012 ke le ko Velcom ne ke tsamaile le family engwe e le on Friday hona le a prophet ne tlile ka ra Velcom ra tloa Fanda Bailey ra ya ko Velcom a re fitla Velcom that family baba ba tla mbukela he hore nna hona le mo ke tla robalang teng ka re no ke tlile kerekeng le nna ke kena le lona kerekeng hoseng a re khutla ke tla khutla le lona ka dula morao he ha ke dutse morao that prophet ya mpitsa ke dutse morao hore ke tle kwa ka ya he ka pele ka mo respecta ka baka la hore ke monna wa Modimo ha ke fitla ka pela mpotse he o mang ke mojwetse a ro tswa kae ke mojwetse a ro mo tseba Bishop Zondo ke ra ke motsebe a re empa o tswa Vale ke re ke bua nnete ha ke motsebe le ke re ke ha ya ke tsebe a re mamela he mo sebetsang teng wena o tshwanetse o fa Bishop Zondo platform hore a lo respond ho di accusations tsena ba mo qosang ka tsona hobaneng a ke a ya platformong yeo mo tshwantse a lo arabela teng ko Theta FM empa wena o tlo mo fa platform hobaneng Modimo o mo file 6 months to respond kana kwa ke June taba tsa lona di kadile 2011 ka December ke re he ho yena ke tlo mo thola jwang ha ke mo tsebe ha ke tsebe le kerekeo ya Rivers a re honna tsamaya Modimo o tla o leader ke ska bana le problem he ke be excited empa in shock hape hore Modimo assignment ena is too big ha ke mo tsebe Bishop Zondo ha ke tsebe kereke ye empa ke tlo kgethuwa ra batho ba bangata je batho na ba batla di prophet empa wa kgethuwa nna to God be the glory ha re khutlela morao he ke bue le my program manager hore ke tswa ko Velcom ke fuwe task ke yena ya hore re fe Bishop Zondo platform jwale le yena my program manager ha mo tsebe ho fitlela re tsamaya le program manager le music compiler re ya ba ruting ba bang re lo batla di number tsa hae ba ruti ba ra rena tsona and re bona hore ba ruti ha ba thabele initiative ena re batla ile tlanka yona alright ha ba ithabele ho fitlela re kopana le Pastor V wa hona mona Val yes VUTFM right re sebetsa le yena hona tjena Pastor V
a re fe di-number empa a re hai a ko tshepise hore taba tsa lona di tla tsamaya hantle go ya ka tsela eo ke mo tsebang ka teng Bishop Zondo. Ke re a re mo founeleng re mo be speakeng re bue le yena because a ke na number tsa hae. Re mo founela he a iphamise phone ke mo jwetse he hore ke mang. Ke thotse a prophecy kena ho thwa no fuwe 6 months to respond. Rofe plus platform to respond. A ba re ho nna ke nnete modimo na mphile 6 months ya hore ke responde. Tlohong ke teng hona jwale ko Everton. Ka reta ya ka university ra fuwa koloi e Makueng ya VAT. Ra ya herle 4. Ha re fitla re thola o dutse le baruti ba hae le spokesperson sa bona Mbasana. Ba re amohele he re kene re bue le yena. Ha tata re welcome re bona ba re ho nna ei ha go sheba o monyane too much. Yes, modimo tshilo hona le motho a tlang o tlompha platform empa wena o monyane ntho yena e kgolo haholo. A bolela taba tsena tsene di bua ka Tata FM. All right. A re kgolo ntho ye. Ha re tseye he rona e ra re teta o tseya he. A re bontshe ntho tsena ho no bua ka tsona tseo ana accuse ka tsona ka hare ho kereke hore ke kopa he le keneng office engwe le ngwe le shebeng hore ana ntho tsene ke qoswang ka tsona di teng na kereke mo. Okay. Ra re ne re tletse ntho yeo ka baka la hore le rona re radio station. Ra checka di office ka ofela re kenya be re fumana hore ntho tseo ana re qoswa ka tsona ha diyo. Okay. Ya re mo fa he platform yeo hendate and then hane re bua le yena ne le di 18 tsa June 2012 hona man Everton itse ka di 26 tsa June 2012 ya re mo fa interview a tla le crew ya hae a tla le everyone le di camera everything. Okay. Re tlo mo fa platform in a show easy. I remember listeners were angry. And banjwetsa the way ba le disappointed ka teng ho nna empa ke khona ho rana di show. Ke rana show ka mona ke rana le yena ka mo because le yena o nana le anger engwe sa understanding a le aggressive. Bishop Zondo ha di listeners di bua ka mo o batla o araba listener yeo ke re no a ke re to respond be re tabulela di listeners so that do question rona re di middleman o thole hore ka ra studio jwale ke ntwa empa ne ke khona ho mo call to order ka baka la hore ne ke tshwere show and ke etsa show hore le nna ke protector the image ya station right. Le nna ke protector as a presenter. Show ya teng he ya felella ile hantle inele di 26 tsa June bosiu ka di 29 tsa June it was on Friday inele birthday yaka right. A phone he a re Mali ona le plaque ke ipatetse the whole plaque o ipatetse ke restaurant ina le hape mo ro jalang ka teng. Right. A re tlo celebrate your birthday, bring your family, your colleagues, everyone. I paid this place for you. Okay, I told my wife okay, I prepare re tsamaye ka founela di colleagues I prepare re tsamaye be re ya sebakeng seo. Ha re fitla sebakeng seo instead of ke celebrate my birthday yena na celebrate tlholo. Okay, ya hore final uthotse platform hona le mantsweng ke ka wa lebala ala wa bua ka bona hore ka nnete ntwena is big. A re Mali monna he mokoto ona ntshwere ka mokotla monna gore ona ntshwere mokoto ona ntshwere ka mokotla wa tseba mokoto ntja eo nyalasi ka chokari ya ntwena le thata
empa he wa tshewa wa celebrate wa ba monate. Alright. Ya ntate e be felella he mo empa itse ha sa tsamaya bosiu ke jotsa family ya ka ke ra ke comfortable re ka robala mo a reng ha ha ke tse because ne re patalletse re robale mo mare ke robana ba ka le mme hai o sona le ntwe sa understanding ka nna ke kopa le pakeleng re tsamaya and ba pakela ha re ya tsamaya because ne re fuwe pleke re ka robala ho yona matsatsi re wa batlang empa ra khutlela hae he re lo leboa modimo ka letsatsi leo la ka la birthday ka ha re tswella pele ho ntho yena wena ntate ya taba tsa ka le Bishop Zondo ka nako eo ne ke soka ke ba member ke re ke Right. hopola VUT ne ke sa fa yena fela platform ke la fa yena platform ka fa le Prophet Tshepo Ramajwe wa Bophelo ke a hopola. yes ra etsa research ya rona pele re to ba dumella hore ba tle radio because motho ana re ho nna tshwantse ke fly ke tle Durban ona le Durban Ke manyo. ke Prophet Mokoena. Okay. Yes. Wa Tirana. Alright. Empa ka re no, I cannot fly to Durban lo kopana le yena. If a sa khone re tla ka mona pele re ba isa on air. Ba khone ho tlo bua taba tsa bona. It's going to be difficult. Be re sa ihe mo. Fortunately ndate wa ZCC ndate Lekganyano na le ko VUT a invite to ke laba le hlohonolo ha kutlwa he ka baruti ba teng hore ndate ha tlile diplekeng ha ona motho a buang le yena empa o la bua le nna ke mmotsa ka taba ye Alright. pele ke fa Bishop Zondo platform ha ke le ba le mantswe a hae o la re setsokotsane se hona le nako mo se tlofela Okay. a re setsokotsane se Ke ntate Lekganyano. ndate Lekganyano Right. ha bua mantswe mangata e bila itsamaela le mong a ikgannela le mong e be le hore ke fitile he ho yena jwale ke motho ana tshakela ha Prophet Tshepo ke tshakela hape Rivers Right. wa utlwa ntate ho fitlela Bishop Zondo a re honna ke tshwanetse ho attenda full time ho yena ka baka la hore Prophet Tshepo honna he is a friend ke hloka spiritual father Right. setla mentora ntho ke na le yona Right. ke tswa le lapeng la ntate Mali le mme Mali a ba tsebang hore ke ba prophet Right. jwale ntho ke na le yona o tshwanetse o protect o tshwanetse o mentor Prophet Tshepo nna le yena we are friends nna ke hloka ntate okay ka ya o Prophet Tshepo ka bua le yena ka mjetse ka re motho wa modimo Bishop o re tjena and nna ne ke le tshakela fela hobane re le file platform ntse le preacher radio ya borona empa he re ke ho yena ke lo senya nako ka ho yena in terms of who attended the church ya ba ntho eo he ho fitlela ntate kore ke batla ke bue dintho ke seke ka senya le nako ho fitlela e be le hore nna ha ntse ke tsamaya mo ke shebile tshebetso ya hae the way a sebetsang ka teng the way a etsang dintho ka teng the way dintho batho ha ba ba beha matsoho batho ba ya manifesta ho etsahala eng ke kgutlele ke TV ke lo sheba hore dintho di etsuwa jwang nna ona soka antlotsa ona soka antsamaisa any class ya hore antlotse as a pastor because remember when I came as ke le moruti se ke tlotsitswe O no so tlotsitswa ya Rivers. O tlotsitswe ke mang? ke ntate wa ka ya ntswalang Alright. yes Alright. ha nne ke tla ya mo yes because remember O ile Rivers so ntso le moruti. sentse ke le moruti Okay. Eh. Alright. yes Okay. jwale ho bohetsala tjena he I was actually ke checka the way a sebetsang ka teng itsa ke fitla ka tlung ka bana le interest in terms of both deliverance nna myself I prayed for my wife re le ka tlung and it's when I prayed for my wife dintho tsa manifesta ka thola dintho tse kgolo tse ngata mari tse qetelong hona le mo modimana nruta teng hore motho ha o qeta mo deliver
ha o kopanye moya wa hae le mademone a wa buang ka hare ho yena. Okay. Jwale itse ka nako eo se ke qetile ho deliver my wife, o bothola hore in terms of ho khutlisa moya ha ke sa tseba go khutlisa jwang. Remember ha go rapella o lefatshe o se topo, moya wa ha o tswile, mademone go ona possessang your body. Okay. Ka mo founela bosiu ke re hey ne ke rapella mamali bo etsa la tjena le tjena, jwale ke mo in terms of for a khutli ha sa khutli ho thotse itse du a ntsheye a re no o no so le hole o ntse ntho tse ngata khutlisetsa moya wa hae ka tseletje. Itse before ku khutsetsa he ke kolma ke mene ditshila ne posisitse body hore e tswe ho yena, and then moya wa hae wa khutlela. The following week janke misa kerekeng a bua hento ye hore mali o entse ntho e tjena, of which I'm happy for yena hobaneng le lapeng a tswang ho lona ke le lapa la ba profeta, and mali ska itatela ntho yena ka baka la hore ka nako e lokileng yona e tla itlhaela. Ska itatela because una sambone hore se ke etsa dintho jwale without untlotsa ho tsamaya di-class ho etsa anything. Okay. Yes. Itse he ho tloa mo ntate e be le hore 2014 ntse ke attenda kereke, ma Bishop Zondo ba tlo nkopa ke le ka kerekeng hore ke ye ko Ritz, ba na le branch e leng hore ke firstborn ya bona. O kopa ke lo preacher mo in le di 29 tsa June 2014. Kopa ke lo preacher, ba tla mpatlela driver, transport, everything. Ke tla drive wa ho ya mo, ebile ke a hopola ona nke yona ashara ena ya Bishop Zondo Mthembu. A re Mthembu tla o driver, everything. They will make sure hore ba o hlokometse tseleng. Ka birthday ya ka ya di 29 and ka ya Ritz. Ke mo ke fitlileng teng Ritz. Ke lo preacher ko teng. Ya ba so ba moruti ka mo. Ya be se ke ba moruti mo. A ke go tsanya ne mona metapelo ka kere. Right. Ke mona Bishop Zondo na qoswa ka boloi re ke be jwalo ke re ntate mokotona re Bishop Zondo ke moloi ka mogwana bea ka teng, mme ho no tla mapaki a neng a bua ile ke gola haholo kana go ne le bana wa wela wa tla le batho ba baholo ba ileng ba go ja he o sa ka tla batho ba baholo a kalokalo. Now hona jwale ho Bishop Zondo wa lawyer, and haholo batho ba seng ba tla ba pakata ba tsena ke batho ba tswang ka kerekeng ya hae. Ebe ke nnete ho ya ka wena hore Bishop Zondo wa lawyer e sa lo kene ka ra Rivers o hlokomela ntho e jwalo, mme kapa experience ya o ke feng le yena ka tsela eo maikutlo ke a feng ke be mo fela. Yes. Wa lawyer Bishop Zondo kapa jwang Re go fe experience tsa ka le yena. Ho 2014 hopola hane ke ya ke lo kopana le Bishop Zondo. In nearly 6 months and I flew to respond. Hore ka June a respond, and ka nnete a respond. Empa modimo a mo file 7 years to repent. I don't know who in. Bishop Zondo modimo na mo file from 2012. A mo fa 7 years to repent. Ka baka la hore ona mo file batho ba bangata. Modimo o nallela di souls. Batho bao eleng hore kaofela rona ha ne re ya mo rile re lo sebelletsa le hodimo le modimo. All right. All of us but re kopaneng ka hara Rivers. Kaofela rona rile mo ka maikemisetso ntate modimo ya mahodimo. Right. Jwale ha se re le mo ka hare ho sebaka seo 2014 Bishop Zondo
hona le lenyeloi, because ntho tse ngata ne se ke le exposed ho tsona. Hona le lenyeloi a na le fuwe Home Protector from 2012 ho fitla 7 years eo e fela ya Grace. Ke bua le yona he 2014 ke re lenyeloi lena because ntho tse ngata o na mpotsa ke mo jwetsa hore le reng. Ke re lenyeloi lena le re le tlositswe ho wena, le tlo sebediswa ke nna hobaneng o no fuwe 7 years to repent. So ntho tse ngata di tlo etsahala kerekeng di shebile 7 years ena ya ho repent. Nna ho ya ka nna ke nahana hore it's a false spirit. Jwale ke re ke botse yena I confirm it because ke field ya hae. A dumela a re ke nnete is true. Hore lenyolo le lona le fubile se bile le tloile ho yena. Le tlositswe ke modimo. Right. Le yona mo file lona hore le mokate. Lenyelo ileo ke hopola hore ke tle potsong tseo o di botsang, nna ke tla lefa di experience ntho tse ngata le tla itholla mo. Okay. Hona le letsatsi mo leng hore le bishop o na tshwere meeting le group ya batho bana ba mo ahelang kereke e ntjha. I was the part of that meeting. Ha re le ka ra meeting o ntse re dutse fatshe le group eo, itse mo ba tlo buang ka ditjhelete, the very same angel ya ntsha ka mo e re tswela ka ntle. Ke re he ho yena ke kopa ho tswela ka ntle because ke a utlwa le bua ka di figures, ke kgone ho lefa space. Ha ke le ka ntle le njwetse everything, le njwetse le di movement lo re wetsa alang everywhere. Ke 2014 mo Ke tla sheba date ya teng. No ke 2017. Right. 2017, yes, ke 2017. Le mfe di movement ka ofela, and yena ha a tswa he a sa qetile le magoa ao ne re dutse le bona se re nwa kofi nna le yena. Ke a mo jwetsa he ke re kopa o verify ntho e tjena le e tjena le e tjena le e tjena. Ya ba ntwa pakeng tsa ka le yena a ema a nsia mo ka nako eo ke mo asharile, ke mo tshwaretse le umbrella watch this and see. And ne re ntse convoy ya ne re ya bo itse hansia a tsamaya ha e ka motlolla ke la bobedi letsatsi la teng. Itse ha re la boraro re ile servicing ke a preacher he ke rekeng hore nna le mali ntho tlo re etsang hore re be dira ke ha kena di international matters. Ke na le yona preaching ya na preacher mo a re nna le mali re be dira ke ha tla kena fela my international matters. Le mo next understand o reng ntho tse ngata di khutile ka morao lately. Ka lona he kgwedi eo ya 2017 ya ne le 2017 ka June e bele hore o hona le tshebeletso ya baradi. Tshebeletsong eo ya baradi ke mo he plot ne se qadile teng on destroy only because ke bone dintho le di tsamaiso the operations ke lona le njwetsang ebile nna ke re a verify ha ke re ke part ya ntho eo ke re kopa o verify hore ana ha le nlahlehisi na instead of a re le apota lenyelo ileo kapo ke nnete o la ba angry. Jwale itse ka moramo he ka baradi hona le moruti a bitswang ka hore ke moruti Malentsha. Bona ba re ke lenyelo ba thusa ka ntho ke ena ndate. Moruti Lentsha ona wela fatshe a re ke modimo ya buang ka hare. Ona wa fela fatshe a re ke modimo ya buang ka hare. Right. Ne re attendile mokete wa baradi e le July. Moruti Lentsha ke a sa re mo kereke tletse mali o na le ntwa modimo o tsamaya ka ntwa modimo
empa nna ke le modimo ke re mali o mabatha ho tsho lehodimo le bua ka ra moruti lentsha. Okay. Ke tla o jwetsa ka nako ha ntse tswella pele ke di eng kapo ke di operation tse feng kapo ho tla jwang motho a bue ka re a ba re ke modimo. Modimo a ke ka bua ka re motho wa pelo e kgopo. O ke wa fodisa batho o na le pelo e kgopo. Deliverance, healing, restoration di etswa ke manyeloi e seng ke wena. O ke wa fodisa batho sena moyo halalelang. Modimo fana ka manyeloi a deliverance, healing, manyeloi a mehlolo kona a sebetsang ho deliver batho. Jwale moruti lentsha a qeta o tshonto yeo beksa arabi a ke nna ke udimo kwana bomme ba dutse fatshe. Moruti lentsha ha yema mo o la robeya a robeya loto ke seqhwala se ka re bua tje. Ha qeta o bua leshako a re ke modimo a buang ka hare a bua leshako. Ploto ya bona ba itswedisa pele he. Moruti lentsha hape the following week Wednesday ke tlile kerekeng a yema hape a re ke modimo ya buang a re nna matla ke na le ngwana a etsa dintho tse seng hantle. Ke ntshitse popelo ya mme ya tswalang ma bishop Ke mang a tshwana jalo? ke lodimo le buang le re ke modimo a buang ka hare. So o re o ntshitse popelo ya a re nna mali o ntshitse popelo ya mme ya tswalang ma bishop. Okay. A ikenya ho makoti wa Bishop Zondo. Okay. That is why a sa thole mbana kereke itletse kana go ye wa manifest le mo ka ithulela itse ha ke re ke a tsamaya mme ya tswalang ma Bishop Zondo anko pare ndate ko pa mfeletsong kise ha Zondre. I was angry but hona le ntwe nkhamang hore relax ka ya ho yena mmehe ka nka beke ya hae ka mokenya koloing ha ke mo feletsa ke le tseleng a re ha ke so rwa ku ka tseleje a re ke tlile rivers ke sena popelo ha ke na popelo ke le shako ntwe ho thwang ke modimo ya buang a re le mradiaka ma Bishop Zondo wa tseba ha ke na popelo khabo e be yena I am because jwale kana kwe ba mplotang ne sekli sensitive ba ruting ba hae to everyone se ke phela le khabo ka shopong because una le shopo ka kerekeng. Khabo a yena a re ntwe ba ibuang ba ya poto alata morra wa Bishop Zondo Nkosana le msadi wa hae ke khabo ye ke khabo a tlo ba jwetsa nnete ho etsahalang ka bona ba le babedi. Ntho ye ba ibuileng ke lehodimo le buang le thetsang batho because mosebetsi wa lehodimo le buang ona bua ntho tse pedi fela pele ona re rapelang ya bobedi modimo re le nehela ine le ntho tse pedi fela modimo re rapelang ha qeta o tlo tha nehelang ka o fela ka tšhelete ho tla nehelwa he e be le hore ka moramo hape Bishop ha bona ntho tsena tsa on destroyer di sebetse ntse ke le very strong a bitsa kopano ile Monday hore baruti kaofela re tle kerekeng hona le kopano and the agent we went to church ha re fitla kerekeng kopano ya teng ke baruti kaofela ha re dutse mo motho a sheram meeting o ke moruti Thibudi o re Bishop o re hona le diqoso tse teng batho ba qoswang ke moruti Mali ke moruti Mgawaza ke moruti ntate moholo Zondo ona wa Hloeputsa diqoso ke Bishop o re yena o ntsha batho mmusong wa lefifi Mali le manyeloi ana modimo mo fileng ona o ba khutlisetsa musong wa lefifi. Number 2 hona le qoso e reng ngwana wa moruti Qopo o re moruti Mali le ntate moholo Zondo ona wa Hloeputsa ba mo tshwere ka ditonong mona ka ra kereke itletse ka ditonong
Mgawaza yena ho thwa o robetse le moruti wa kerekeng eo, Pastor Vangile, le yena o bitswa Pastor V. Okay. Oh, okay. Meeting eo he re re ntho tse le buang ka tsona re di tsebe, because ne ke hopola hore ke tle Rivers ne ke sa tla o Thibudi, ne ke tlile o Bishop Zondo, because ke ka tsela yo ne ke ba way ya ka teng na ba ke o no sna ntho na ba ka njwetsang yona, because ke tlile ho Bishop Zondo e seng ho bona. So ka ba treata ka tsela eo ka raga ntho tse le buang ka tsona ke di tsebe. Tuesday meeting wa tswella pele, Bishop Zondo a bitsa meeting hape, a tlisa di-prayer warriors, a tlisa le di-partaker tsa hae popedi le mapopedi fela le baruti kaofela. Ke moo he ploto ne se le matla ka teng hore jwale ke a destroya ka hore meeting o kene maobane mali o itseng ka diqoso o itse ha tsebe nix diqoso tsa tswella pele he tswatha mali le ntatemholo Zondo le Mgawaza le a qoswa ke kereke. Mgawaza o robetse le Vangile Pastor V, mali le ntatemholo Zondo wa hloeputso bona ba khutsetsa batho le VV. Mali le Manyeloi ana mo expose am Bishop. All right. Yena ontsha di-prayer warriors le fifing nna ke ba kenya ka matla Manyeloi ana. Ibile re tshwere ngwana moruti ditono tsena tsa hae, re qosetswa ka ntho eo. Hape ngwana ntate Malete, moruti Malete o re nna ke itse ke sefebe, ke qoso le yona ba re ke buile verbal, ke itse ke sefebe. Le hodimo le buang ke paki ya hae, ona le teng a ne buang ntho eo e le hore ke la tshwarela nyewo hona dibekeng tseo. Moruti Malete a tswa officing ya Bishop Zondo, a tswa lo mo rapella e le Wednesday, because ne re tsama bosiu ka bo 9-10. Moruti Malete ha tswa ka mo wiki wa di bona tsa basadi a ke rena le line ka pele ka mo e bontshang hore ka mona ke ka pele. Wiki ya hae ke a shiftile le side nna ke re ho Moruti Malete kenya wiki hantle wa utlwa o tswa officing ya Bishop Zondo, kenya wiki hantle ska re ha o tswa ka mo o tswe o shethe managing. Nna ke ibuela ka level efeng o mmamele ndate ka hore o tswa mo rapella ha ke tsebe what was happening. Malete ke a tlaje ka yo Bishop Zondo Bishop mali o re nna le wena ne re robetse ka mo ke ra ha ke a tsho jwalo, ha ke a re ne le robetse, ke itse fela a lokise wiki ka baka la hore batho ba ya rapellwa ka mona. Ke yona fela ntho e ke buileng. Qoso engwe ke ena ke a hore ho thwa nna ke itse bana ba di-prayer warriors, bana ba bona ke bana ba ka, ke diqoso he tsa Bishop Zondo. Jwale he itse ka tsatsi leo se re kopane bo bohle ka la bobedi, kopano ntse tswella pele he ho ntshiwa diqoso tseo. O bo bonahala hore motho ana batluwa ke nna ntatemoholo Zondo ha e sa le phati ya batho ba qoswang le Mgawaza ha e sa le phati ya batho ba qoswang. Jwale itse a se ba qetile ka ra kopano eo ne ke sa bue ke thotse fela nna ke shebile Bishop Zondo ka mahlo, hopola ke itse hore ke tle mo ne ke tlile ka yena. So batho bana ba bang ne ke sa batle lo ba entertain. Bishop Zondo he ke a re tshwanetse he jwale re fe mali a bue rutlwe hlakore la hae. Ke mo he le hodimo le buang malentsha a manifesta a re nako ya mali fedile mo Rivers tshwanetse a tsamaye. Ho boa hape Moruti Mamotaung le yena a manifesta faela a wela fatshe hore mali tshwanetse a tsamaye.
itse ke shebile mo ntse ke mametse a re mare re tshwanetse ge mofe a ikarabelle re utlwe o reng ho di-accusations ka tshoa jwale ho so wa Popedi le yena o wela fatshe wa manifest mamela batho bana haholo ke batlang ke ba hlaisa mona hore ba manifesta ke batla re elellwe ntho yena na ba sebediso hore ebe nkare ka hare ho bua modimo se modimo le di-prophecy ha di tswa nkare ke modimo se modimo because I remember Popedi hana le fatshe a wile o itse mogaole mali ha gaolwe nako ya ha ifedile Rivers ha tsamaya mogaole ha ra tlo mamela next taba ya mali ke mo leng hore he ho labana le sephethephethe se ho fihlela nna ha ke a responda because dintho tse ngata ne di etsahala hore mo leng hore ona gona ho stela batho a ba sebedise ba bua against wena if ba sa o batla kapa ba tla o destroy ke a hopola le mme Mapopedi she said ha robetse le Popedi o bona se fahleho sa ka hodima hae instead of a bone monna hae so ke dintho tse leng hore ona ba installa tsona hore ba kgone ho sebetsa ba etse ditshila tseo tsa bona be ke thola he hore ha ke fuwe chance ya ho bua ya be he meeting o fedile ke atla ho nna ntshwara ka letso ang haka a re ke a o rata ka re no ke Bishop Zondo ka be ka hopola hake yani Judas a naifa Jesu ka tla fitlang haka ya ke tswa ke tsamaya the following day ka tla hape servicing Wednesday he ya be ya ba di manifestation ho ya pele tse sa stopping ho fitlela ha bona hore ntho tsena di destroy ntse ke attenda kereke ntse ke preacher reads ke a tla re he nyewo tsa rona tshwantse di kene re a hearing ho thwa he ho tla nna ntatemoholo Zondo le nna Mali nna he ka invite my wife ka re ke batla le tlo utlwa he hore ke ditshila ha kae kerekeng eo ka bitsa le firstborn ya ko hae ka re tlo witness o tlo utlwa hore ho twing ka nna jwale ka ra Rivers ra ba part ya meeting eo by object he hore no family ya ka ya tshwanela ho ba part ya meeting eo ba tlo utlwa bohloko ke re ba eng nna ke a butlwa mo se bohloko ke re ya he meeting o ha re fitla meeting o batho ba ne qoswa ka bona ke Mruti Malete ke Mruti Continent ke ngwana wa Mruti Qopo be ba di praise and worshipers tsena ho itleng bana itse bana ba bona ke baka o e hopole ntho yena bana ho baneng ne ke qosetswa bona ho thwa nna ke itse ke baka and ho baneng ntho eo e la etsa hore Bishop Zondo a kwate haholo empa to meeting wo itse ba ba founela ke receptionist hore ba tle meeting ba tle hearing ke tshidi mamile a hana otla kwana na bua ka yena ya re nna ke tsamaya le bo mamile ke tsamaya le lona ka makala jwale ke tsamaya le lona jwang ala installa le hloyo hore ha ke le bona ke le hloye hore le batho ba ditshila le batho ba batlang ho mo bolaya ke ne ke batla mono gona ho ya ka mogone ho le ka teng ke gola le gona ne ba sa ke tla reng ne re sa tsebe gona e be tla etsala ntho re be re ipona re le tjenana re dutse tjena mohlomong ka ba re bua le wena ka mogone re bua le wena ka teng ke ne ke batla go tseba gona e be ke ntho ene etsala ka tsela e jwang nyeo ke ne tlo le sibudi radio nyengwe ke le sibudi radio nyengwe wa fa me ona ntate mokotwana itletse ka taba tsa high radio emba ne ke batla go thola na monona ebe ke ntho etseng ka tsela e jwang ya hore ebe mohlomong o qetelletse go bana le ntho eno ya hore jwale se ka hona le hloyo ke ntho ana installa ho rona because hano le mpotsa hore kereke eo ke mofuto jang wa kereke ke batla le itholle dintlha tse leng hore le nna ke la ba suspicious ka tsona Bibele e re bena le tshwarelo re tshwarele ke be qetela e re o je le sera sa hao
empa ne ke makala hore re tshwanetse re be na le di-prayer mo re rapela kgahlano le lona. Ho nkuwe oli e kgubedu, ho ngolwe mabitso a lona, ka hodimo ke la moko ke la hao, a kenywa oli e kgubedu, a hlabuwa ka marumo. A ke re jalo no so tshwarwa marumo kerekeng mane. Ntho tse ngata e teng tjena maborumo kore ntho ne di etsahala moo, ne di o etsa hore ha o leadwa ke moya wa ntate Modimo, you become confused. Ne re tshwara marumo, re rwala dihlohong mona jwalo ka culture ya maZulu, re rwala mona hlohong di bitswang tseno di rwalang le mabeshu e meqhele, re lo rwala re tshwara le marumo. Ho tla hlajwa mabitso a batho ba khesuwe la mokotlo la mabotjho ba ona, le mabotjho ba khesuwe. Re tla fuwa di-assignment hore re fitla hae re tswella pele ka dithapelo tseo, destroya batho ba. Jwale ntho tse jwalo ke tsona ne di nketsa hore ke be na le bothata, hobane ne ke sa di etse. Why ke re ne ke sa di etse? Rivers ho nona le dikobo tsa matla, dibaki tsena tse rekwang ke bontate. Nna next na yona kobo yene ke ithekele kobo ya ka e ntle fela, e bagi iseng kobo bagi, be ke lo e branda he Rivers of Living Waters Ministries, and ke sa tsebe hobaneng ha so rona le ntho ne ke suspecta ka bone ke e tseba, empa o fitlile moyeng wa ka hore rona lo re ke reke baki eo, nna re lo ithekela ya ka a nice jacket, and then ke brand because ene le molao ba hore tshwanetse re be na le jacket tsena. Ha ka tlung next na snepe sa Bishop Zondo, ha ka tlung ne di beile snepe sa ka le yena, mone re shootile re ne re le babedi ka party ya hae Bishop Zondo le mme Bishop Zondo. Ha ka ne di beile snepe seo, mone ke eme nna le yena fela re le babedi. Next na sona snepe sa hae spele ne ke skenya ha ke ya Everton kapo ha ke tsamaya le yena, because nako tse ngata ne ke di spenda ke tsamaya le yena everywhere. Jwale ine le that respect ne ke mo fa yona ya ho reng ne ke sa believe ho sona, ha ke tsebe hobane even my wife mo sebetsang teng ne ke mo jwetsa ke re ska kenya spele msebetsing, because le sebetsa counseling, ska kenya spele msebetsing, bana ba kana ba sa di kenya na ba ya dikolong. Ha ke tsebe why, ha so rona le dintho ne ke di bona ne ke tla reng ka nako eo ne se ke hlalefile, empa ne ke fila hore dintho tse ding ha di tsamaelane le moya wa hao. Moya wa hao fihle fela o di rai, empa o so le di kenya fela ho mothabisa jwalo ka le moetapele wa hao wa bona ntate, le hore o honore seo a se etsang, empa deep down ha o tsebe ntho e etsang hore ho a tshwanetse ke etse ntho eno. Jwale itse ha re qetela mo kopanong eo dintho se di fedile, se re yang nyeong herring ha batle bana ba di-prayer warriors hadith ba han mamile ola ngolla di-message a kopa tshwarela re ntate Moruti no tshwantse re tlile, ke na le tsona ke no tshwantse re tlile re tlopa ka kgahlano le wena, re fuwa assignment ke Bishop Zondo. Hona le mona re rapele teng kgahlano le lenyalo la hao. A re mosadi ya hao o dutse ka sebono se i1 lenyalong. Ne re rapela kgahlano le wena, re tshwatla lenyalo la hao. Hona jwalo no tshwantse re tlopaka re tle hearing, nna ke hanne o ka re nkekeke ka tlo bua leshako ka wena le ona o mong Mosa le yena a hana o tla raketla le continent yana qoso ya hae ho thwa nna ke itse nna le yena re etse ngwana ke qosetswa ntwe le yena continent ha ba satla ho botla he Malete le ngwana wa Qobo Moruti Malete a tla nyeo hana Moruti Malete ke batla mona ne hlake mona hana Moruti Malete a re bua ka yena o na Rivers ke o feng ke moradi wa ntate Moruti Malete ha Lydia Malete right wa tla yena kopanong le Xoli ya ba yena ya RH True nna ke motshwere ditone ka ra ke rekona le batho ya bobedi Malete RH True nna ke itse ke sefebe
number 2 ke itse nna le yena re etse ngwana le yena ke ntho eo case tsa teng bane ha batla bo sotwa case di fedile MLR report ya tla he ka di 31st 2018 ka di 31st August, because now the last time I spoke to Bishop Zondo ke di 22 November 2017 ke tla qetela ho bua le yena because ke feel hore ntho etsahalang ka nna o fully aware why support ho destroy itse he ka di 31st ka ke fuwa judgment ya hore ban dismiss ke thotse ke le molato hore malete ke se fe hore nna le yena re etse ngwana ka ikela brancheng he ko Reeds ka drive ka fitla ka re ka bitsa he di elders ka kereke le executive ka ra kopaneng ka re guys I'm tired ko re ke tlo le jetsa hore ke tlolla Rivers of Living Waters dikotso le ke dikotso tswa ditse batho ba itre ha ba tla kopanong bo rama ema ba re ke judgment ya bishop jwale ke tswile ho lona ke tlo nka ntho tsa ka ka ra office ena I'm tired ke khutlela back to my business world the elders a hana he ba re ke ra modumella bishop re ya molata hona tje ko re tsa branch bona ba branch Reeds ba molata ntate I thought they are joking because ba hanne ba re ntate re ya o kopa bishop a re motsebi ha so re rapelle ha so re delivery o re tseba ka menehelo ya rona fela ba re ke ba re ha o tswa mo re tsamaya o tsamaya le mme re tsamaya le lona ke rena ke khutlela businessing ha ke lo etsa kereke ke khutlela dikgwebong tsaka ke yona ntho entse gore ba molate and ha ba molate o na le night prayer ba ya mo founela ba le Reeds ba na le nna gore re atla ha ba mo founela bishop ke re ho lokile tlohong a ba le tseleng ba le Peterstein wa ba threaten hore le tla jwang ho nna le sa bua le di senior shepherds you cannot come to me le sa bua le di senior shepherds ba Rosaland rea and ba Everton because batho bao na ba le ka tseleng ngono ke wa ba control ba sa motshabi jwalo ka batho bana ba bang ba motshabang because una le different who respecta motho lo motshaba itsa ba molata Everton ba thola re o tshwere night prayer ba dula he ba kena ka night prayer ba dula ka pele night prayer itsa fela ba jwetsa shara ya ha re mthembu re tlile bishop re tlo mmona mo re ke ratsa malisi bishop a re ba jwetse ba founele mali a no bua he le bona mali ya lesiko ka re no ha ke report ho lona nna ke tla utlwa instruction ya ha ya ka re ke tle mo ke tla sa ska nromelletsa ka batho because ha na tla VUT o la tla hone meeting he o bosa kene itse ha o fitla ba mo jwetsa mahlong ba re bishop ha ona mruta tsa preacher mo ko re o jwetsa mahlong a ke ka kena ka Reeds moruti mali re motsibile o fitla 2014 really 10 ka kerekeng first bono ya hao branch ya hao really 10 hona jwale re 200 ka mantso mang hona jwale branch ba Reeds ha go sa le matsong a Bishop Zondo ke tla mo all right ke tla mo itsa ke fitla he itsa ba qeta ke la bohlano ba ile ho yena ka night prayer ka mo qebelo bosiu ma Bishop Zondo ha sa founela mamali o re sonta o preacher we mamali a re ha ke moruti ke tlo preacher ke qala ka nna ke preacher moruti wa lona ke mali seng nna ma Bishop a re o lo preacher ausi go fitlela re lokisa ntho yena ke le hlakoreng la ha o le moruti mali ke ma Bishop a re ke a o kopa le lo preacher kopa moruti mali o feletse nna nke ke ka mo face monna wa ha wa mo tseba go jwa mamali he anjwetse itse ha hana ka ro yana ke tlo feletsa re lo preacher because le nna ke tsebere go etsalang ha re nahanele batho ba ha re fitla mo he mamali a preacher re sa jwetse le motho rona le diphetho because na ke understand hore ntwa yena ha se ya ka ke modimo mamali itse ha qeta o preacher towa pulpiting eo ya admit your spectrum
spetlele ka mo isa he private hospital ha fitla ba re ba ya mo operate ka rena ka lwana le magoa ba re tshwantse ba mo seye ba etseng ka re ke mosadi wa ka ke sewa for eng o no etsa etseng ne ke mtlisitse because ke nagana gore mohlomong le tla checka le njetse o etsalang ka lwana le bona go fitlela ke signa form re khutlela le ena ha ya le jwalo. I prayed for Mamali a ba sharp dintho tsa hlaya he gore no pulpiting yana Popola Rivers ha o le moruti o se thotsela fela pulpiting o beya senepe sa Bishop Zondo ke sona se dulang mo ke yana in charge. Okay, itse ha ke mo delivera ke rapela e seng ntho ba pala lenyelo ile na belere ntshang dinepe tseo ke re kenyetsa hae pulpiting dintse lo dimo mona hona le flaga ya hae golo o e kenyang godimo ga dintsha ka lo di chesa ntse le Rivers mama le a tswella pela rere ntho eo ya be fedile contact eo ya ho reng ha palama pulpit eo tshwantsa kule bishop ke a sa mo founela direct or mama le tshwantse re kopane o tlo mfa di report ke tla o jwetsa sebaka mo re kopanang teng nna le wena ha founele nna founela mosadi wa mama le he a mo jwetsa gore le message o ke na le ona mama lula mo forwardela message o le nna mo forwardela mo ana mo jwetsa teng a mo kopa gore ha kwa le zip eo ya hae Armang Arwena Bishop Zondo. Okay, heban a mo ngolla mama hey itse ha e felella he mo ntate ya tsamaya he itse ha ke bona gore ha o sena motho a respondang a buang le nna Everton ha o sena motho a buang le nna empa nna ka mona ntse ke tsamaisa kereke ke a ke stopa menehelo le di report ka di stopa 2017 ka re di a stopa menehelo ha isa ya Everton le di report ha re sa reporta Everton because jwale re lahletse sehlekehlekeng ha re tsebo etsala ita ke di stopa a founela di executive gore ha thole di report ho etsala ka re mo jetseng a tla tlo di lataritse a ka thola ene ka nnete la thola itse ha fita kopana le bona he ba mo jwetsa gore le wo treatang ka teng ha re thaba re kopa o re treat hantle moruti mali ke moruti wa rona bona re tletse jwang bona re na le building e kaka ne re kenela ka hara one room bona hona jwale re fuwe museum o mo kanakana ka baka la hore o la re preachetsa a etsa sure tseba modimo wena ha ne ro tseba fela ka di event itse ha qeta January selemo ha se qala ke a romela batho ba hae bo rama ema gore ba tle ba tlo thola executive gore ha itlise di report nna ne ke le siko tsa seleo ke motho ya fitlang go senga 9 ke tshwere morning prayer ka 12 ke main service empa that day ke re ho mama le ya khutla radio lenyelo ile le re ke robale mare wa tseba tshwantse re ritse modimo a rutang jwetsa le ka ntsosa gore ke hlape e be khona re ritse ha ke khutla radio ke a robala ha re ritse e re ha re 10:30 le re tsamayang le nritse ganti tsatsi le o rometse batho ritse gore ba lokwala branch ba ntshe di executive batho bao ba wotla ka ra ritse ke di member tsa kereke ba re khathetse ke Bishop Zondo ba wotla ntate nna ha ke fitla koloi tsa bona ba strateng ba lahletse strateng ka disutu rama ema ba mo robile letso koloi tsa bona ba di khelletse ka jareteng ke nna buang le bona bathong ha o sebetse o itjena ba fendi koloi tsa bona ba tsamaya ka preacher ka tswella pele le bophelo itse ha re match ha ke qetela ha bona hore batho ha ba ya mosala morao a tla ba re ke tlo launcha branch bo botjha mali ha re motlwelle mo ke batlile sebaka se setjha Rivers encha ilo ba mali motlwelleng batho ba ka batlatla nna ke Zondo batho ba hae ho ile ba itheng the rest ba setse ka mona ne ke sa tsebe le hore ho tla bana le kereke ne ke sa tsebe le hore modimo tla re fa kereke bitswang the upper room
ne ke sa tsebe next nna ne ke khutlela back to mo ne ke tseba teng hore ke tsa tšhelete ke a sebetsa. So ka mantswe a mang ka bokgutshwanyane fela branch ba ne ba ritse bono go boetella pele a e sa le ba Rivers so ngana ka wena o shapile Bishop Zondo ke geke ntate se ka bea jwang. alright memere mo tla tsheletso re fitlhele tse pheletsong ya lenaneo mme pelo ka ke lakatsa gore re ke re tlo qoqa lenaneong le tlang mme ke batla re ke re tlo teba dinthong tsa semoya haholo re ke re tabeng ena boloi le ya dipeto tse bang e tla le di menyenyetsi kgahlano le Bishop Zondo ebe re tla haholo gore nthonyana tse ngata mo re tlo teba nthong tsa semoya haholo ke batla wa feme ya tla kene mo ntate mokotla tla kene mo why ke batla re ke bue ka taba tse jwalo ntwa pele mona ha re qala o itse wena itse ha o fitla mane ya ba wa sheba ka ga building dintho tse neng di bua ka yena wa re o la o tsamaisa ka mono empa ka mona hape o re Bishop Zondo e mona mokoto na ntshwere ka diapole kapa ka mkotla jwale ge ke go tlo sheba mono gona ho ya ka wena ke nnete Bishop Zondo wa lawyer kapa jwang ho ya ka wena ka mgo le menyetsi e hlang kgatlano le yena ya hore Bishop Zondo wa beta ki kapa o go bala le bomme mono ka tsela eno ya bofifi re khona o hlakelwa ke nthweno e jwalo ke nana re re tata re tla re bua lona bekeng etla empa he ka o fetisa re le buile hore khone o tla o nyolwa o tla wa rabela taba tsena mo re mo tlana sa fitla re kopana hape bekeng etla ke moruti mali o tenga kwana ona o nyolile he a tlo rabela tsena ho ha